Hello everyone, mayam ngasi che mela koiba lakpani akhoi ama kharam nganna chakre ai ma lawba oina lakpani to mayam dai mela se pura round tawraga mayam da jalakam jenghalake mayam loi phom jengminase. Khoi ama hamana bisinga chakibani ado mase thirimi hoji kadonda leiba ga thira jenge phangta phangta call tawra hange ka kadonda leibano. Mosu phangnaramina hauji kainoma charuse na khoi sonda chali otobo khoi nga su helimina kaino di chaya de ando pitha gumba kai gumba pure veg or pot khara charuse na sonda thoklei huje. तो मैं अब चाव चपदा मरक्ता नोमै काप्नबगी बेलुन थुगाइबी जे लेरमे कुइरे काप्तबा तंगसिसु सांगजेंगायना ट्राई तौरी. Sise choki ki pareng atani tongna be asigi sene hi leire so on the side na chorki lei moi gi se pitha haibra kaino ase moi akhoi gi sanapun sigi kaino da sing san bagi sing gi maninda kaino tawbani anu mo siam hawe ai simuk katang sara ga yengsi.
ওইটানি ইমিরো পুরি আমাদের কাছে মাত্র 20 টাকা মনে রাখবেন আমাদের দোকানে দেখতে কোনো Tang ni ni. Ado ma'am ako'y su haji halagay na tawre ako'y thuklay haji ado ma'am nuwaiba nuwaitaba ina sum moy lawba lakpo ina ma'am do video share tawning man hina matem hanamjabani ado ma'am enjoy tawramani ina soidana khali nasi vlog sa selo senjara bye bye